MILI MANINGLA PROHOLI OTRAM khangatha nada nathumwui oji rau thāda mathāntha thup sālu Ephesiannao gapikasang tharuk tuiza shini. Otram khangatha kala sheba kasa kaji hiva nemlak kahai ot thāda thailala mi gachung khana masa khangai ot sasalala kamakhawi ot sasalala psychology sangai reu kasahi otram khangatha ayur khamatayana. Otram khangatha kala sheba kasahiva namphu aina masabai mana. Namphu aina khalatawi sa khangai malila kasa tharan itum konglui hai paya. Otram khangatha kala sheba kasa kaji hiva kachichawi otla tacham taram sakashap kala atam kushok thelak aina ngasot now khongnai now ram now church wi kala kachi katha khangajon darkar kasa chili ngajon mi kashap hi ka kashung otram khangatha na da hangpaya. Otram khangatha kala sheba kasa hiya ka shunglak kahaya khaya khwingi lak kahaya otsak kala asak avat akhana. Churchly apong kachi katha aina otram ngatha khawai sampangda layakha varena tam chika khamina da aman saklak kaina khoilaka otram ngathalo. Mi kachung khana chikatha atam kacha tancha masampang rarmana. Kala sheba kasa atam tharan mimai yang laka otram ngatha alu. MILI churchly kala yaruli sheba kasa hi vareli otram khangatha na da ning tonglak mathāntha aina nawi kashab kuishokta sheba sālu chili varewi ninyang khaung laya. Proholi mayangla mi pali yanglaka otram khangatha tharan ning kachot maringapha kachungkha sampang baya khiwiwang khala jiakha mi ping hiwa makashung mana kala khawat na pema jena athum pingwi chanhan lahan kala otsakji ithumui otram khangathali kongling sakhai paya. Chiwiwangina Ephesiannao kapikasang tharuk tuiza shinili kasirmida khle hiwa MILI mayang haila kha prohochili yangada mathāntha sangai reu ning oklong tongtingda ali otram ngathulu ta kamachinna.